Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithi Diaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Lolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina nikathi ngiyaya. Yazi asileta izinkomo lapha bese Isho njalo. Nkosi yami lo Paul lena. TikTok wonke nje for welcome to Diaza TV. Another episode of Young Chola mntanami sanibingelela bafowethu ithabenu yini abethu bafahamba kanjani? Santumela sinibingelele sinamukele ku Diaza TV. Yes. Bafowethu umsebenzi akukho kuningi isibani and siyabonga kakhulu for isupport enisinika yona ningakhohlwa lapha na ku Diaza Brothers sikhona nihambe no subscribe nakhona nibukele iLove Back yebo kunjalo impela nama vlog kuyeza kuningi nje kuningi nizokuthokozela lapha ku Diaza Brothers ni check bafethu ningaphuthelwa and ningakhohlwa ukusubscribe because abantu abaningi nokuthola ukuthi ihlangane nawo umuntu ethi hawu bengayazi bengakayiboni leyo bafethu namanje siyasho siyagcizelela yabona nje okwadluli lesithombe lesibona lapha ku YouTube sabantu abawu2 abame kanje yithi labo subscribe ngeke usubscribe noma ungasabukanga nje subscribe udlule uhambe kodwa futhi ubuke ubuke iqede futhi no bafowethu sanibingelela olunye usuku lolu ezinye inkinga elinye iviki sikhona kodwa ke asipheli mandla asipheli moya so lokho nje sibasizile abantu nani sinilethele icontent egrand enzoyijabulela nithakasela namhlanje ngiyabona ngathi sinenqwaba yabantu besifazane imboko abaze shithi le ndoda le impela hayi ungathi biyenza kahle lo biyenza kabi angazi mina futhi ibona uzichazela ukuthi ngempela yini lengaka ngempela mina sengifisa ukubona yona indoda ukuzwe makuthiwa ikhaya kini silibona ngawe sifike sibone wena qala sifisa ukubona ikhaya kini usunalana same thing indoda ngathi sengiyayibona kanye ngathi uyihlobo kanjani ngiyayibona sayibona bayifika bafethu ngicela nisondele nje yo angazi uzogaxathunga ngapha nami ngigaxathunga ngapha ukuthi kanjani naba ngazi angazi sanibonana ngicela abanye bengale ngena phana indawo umunye abawu2 bangena phana indawo umunye ngena phana indawo mama awuzwe Somebody right? Yebo se right. Ngathi soqala isicatha. Hey madoda siyanela. Awuje ndikwazi ukucatha mina. Nje. Singazama ukugida niyakwazi. Afuna senze kanjena sithi kanje sithi wazani akumanhlula. Nakho ke funa lenze njani kanti manje? 1 2 3 let's go. Wafuna mangibona wenze kanjani? Hayi no. Akulankinga le rice kodwa. No ngiyabonga sithanda umoya wenu nokukhululeka kwenu even though udaba lu serious basi nasemngcobeni kuyahlekwa kujatshulwa uyabona ukuze impilo iqhubeke phela yabona no siyabonga abafethu ukuthi nisithembe whoever losibhalelile siyabonga ukuthi asithembe ukuthi singanisiza ngudaba lwenu sibone ukuthi nomjida lona onhlanganise naze nabangaka masenomphakathi nje nezingaka yini inkinga yakhe igama lami mina nguVusi ngamanqele uMusa Manqele uChristo Shuthayo seDiaza TV niyakwazi ke lokho ungabe usubani igama lakhe Ulindiwe Gumede okay ubuya apha emakhaya eJozini wewe umkhaya ke wena mina ngibuye eMntobadofu sihamba sibhekele sonke sabona njani mama Ngaphela ndane khona igama ubani Uzodwa Nxumalo yebo yazi nyosi ngifika le ngibe sengikhohliwe la ngikhumbula ukuthi uJozini nje ubani igama lakhe vele Utho ubani Ulindiwe Gumede Uzodwa ubuya kuphi Uzodwa eJozini na ubuya eJozini awu madoda benazi nithi ngiye eJozini ethu noma mhlawumbe beningazi beningazi ngithola nje senihlangana manje senikhuluma okay my sister Nalibitso la ka ke Nthabiseng Nthabiseng wa Mpape ya Sifane we
Wampapea Sibima shem wampapea. Wampapea Eh. ihlobo lo language Msotho. Msuthu Eh. Umpapea yini ke yasazi Zulu ngathi Eh. okay yini Mpapea Ay atsabe yini sename or sename Eh. oh but ubuya kuphi emakhaya ubuya Lesotho. eLesotho Eh. because umsuthu vele Eh. okay my sister Mina igama lami nguThandeka. Thandeka Ngibuya eMzimhlophe. Emzimhlophe Esowethu. Soweto okay my sister no ngiyakuzwa ngiyabona siyabonga bafethu my sister udlala sports Mina bengisidlala netball but oh cha yazi nje nawe uyabona nje ngoba ngibuze bengeke ngivele ngisuke ngibuze nje kodwa I can see something in you oh my daughter I can see something in you ngiyabona ukuthi we athlete bathini we athlete athletics. yeah ngiyakubona khona okwenzayo okuyisports uyabonakala ukuthi khona okwenza ngani futhi ubone ngani ukuthi ngibone ngani ngibone ngebhandi leli ibhandi shalifaka esandleni ulimele noma uhloniphe Ulimele la. okay cha phela mina bengasulimele kodwa okay kodwa into engiyibuzile ukuthi khona into edlalayo yabo ukuthi kodwa ngenze ngishaye khona because bodlala before yes ngiyakubona lokho nomzimba wakho nje uyasho ukuthi umuntu oboyisha sports so tjalani mina bomkhaya bami nani bosisi abanye yini ubani umfana lo ezizengaye la ubani igama lakhe Ulebo. Ulebo igama lakhe umuntu wakho Yebo umuntu wami. nawo umuntu wakho Umuntu wakho. nawo umuntu wakho Yebo. nawo umuntu wakho Yebo umuntu wami. madoda Ulebo akazi ukuthi namhlanje uzalelwe inje endlini Yo hayi siyobona khona impela bayi. Okay so ngizoqala nje ukubuza ngizocala ngapha my sister wena my sister Ulebo wahlangana kuphi naye and yini le eyakuchaza ngoLebo yenza ukuthi ugcina umqoma kuba umuntu wakho yebo Ngahlangana nayo ngasekhaya eJozini. wahlangana wakhona ngale Jozini naye noma mhlawumbe nahlanga Wayevakashile ngakhona. wayevakashile Yebo. wathi naseke Sasiyazwana naye. wabona naye wakushela Yebo. niphusha isikhathi singakanani Sasina 5 years ukuthi ngoba mina ngihlala ngapha ngasekhaya yena usungapha eGoli. oh so ngoba ulana mhlawumbe uzovakashela yena mhlawumbe uzovakashela abanye or Ngize kuye nje impela ngoba akaseze ekhaya. Akasanginaki futhi mawufona eyincingo uyayidropa kanjalo. Mangifuna ukwazi ukuthi yini inkinga yakhe. okay and then wasuthola icall nabo sisebekubizela ukuthi Ulebo nabo umuntu wabo Yebo. okay no uzokuthola lokho ufuna ukwazi my sister Yora. okay my sister wena Ulebo uhlangane ephi naye nina isikhathi singakanani endawonye and yini eyakuchaza ngaye ngoba njengamanje sekuvezela ukuthi unabantu abangaka nje empilweni yakhe Oh Ulebo ngambona nje kuyilo umuntu lona nje. Ngazibona ukuthi mangibona leli bhongo le ngazibona ngiphelele shimkweni angebuthi lini bakhe. Nanempatho yakhe nkosana. Hayi kakhulu. Kakhulu kabi. ile nto eyakuchaza Eyangichaza nje kakhulu ukuthi ngithandana naye. nina how long nithandana Sino 2 years. 2 years so ngoba uthandane naye akwazi ubona red flag mhlawumbe ekhombisa ukuthi Ulebo ngazi ukuthi umuntu onabantu abaningi Hayi lutho. Akazi impela lutho ngoba ngisho ifoni yakhe impela noma isithwishila ngaze ngizwe khona. so wena ubani lokufonelile ekseni mhlawumbe ngabe last week angabe nini wakutshela ukuthi Ulebo umuntu wakhe ikhona uthola kubani labo sisi Ikhona ngithole kusiso umthabiseng. Umthabiseng wena mama wena umthabiseng wena ufonela uMyself so kahle uwe uthole yonke lento le ukuthi umjida uya so lento le ngoba babize bebangaka uyenze mhlawumbe ngoba usafuna ukuqhubeka naye noma mhlawumbe uyenze ngoba usufuna ukumlaya nje ukuthi uyisifebe noma ibihloso yakho yini gore approve gore ga ratana le batho ba cause konna o itse gana motho a utlwana le yena baba so phela nna ke na le 2 months ke utlwana le yena so batho ba mpotsa gore ba na le di 5 years ba na le di 2 years le di 6 months like ke makala gore bianga bona so I wanted gore abe teng ke tsebe go khotsa khalang cause nna ke ndawo shem ke motho wa but then okay we am believe no mama mayethu usekathandana naye for 5 years naku sure na lona yena dewa mtsibang kateng am describe ang kateng like yamakatsa ntho teng ngara sure describe lento yaziyo na the way ke mtsibang kateng yo nna ke motho wa ka shem wona yini echaza ngayo mjida yo this guy the one buang le nna kateng the one respectang kateng like romantic way taking 5 months nthandana 2 months but yo ke like ke happy okay ke fina ka khina le 2 years akwazi usole next ama reflex ukuthi ngathi khona abantu abakhona
Next. Okay. My sister. Ugrand. Yeah. Ulebu na umuntu wakho. Yebo. Nina how long nithandana and nihlangane kuphi and yini lechazile ngaye? Ngihlangane naye eSoweto. Ngijule naye for 6 weeks. 6 weeks. Yes. Yeah. And then kunento engibhaqile efonini yakhe. Oh. Yeah. Nawe khonto ibambile efonini yakhe. Okay. Yeah, uyachita lo muntu. Okay. So uma uyithola lento efonini yakhe wambuza yini yena? Ngambuza ukuthi angijitela na. Yena makangitshela wathi akangijitela but mina mangizingibheka ifoni yakhe uyangijitela. So labo sisi wababuza khona wambuza lamhla bovela wabayeka bona. Ukhona engimbuzile. Umthabiseni. Naye umthabiseni nawe kanti nawe khona ukubambile nawe. So ubani ubambe iqala phakathi kwenu mhlawumbe mothi uyabheka. I think wa itse khotshwere cause nna ga ke phone a usula tshwara phone ne ha ke founela Lebo a tshwara phone a mpotsa gore yena ke motho wa Lebo so ra lwana ko phone ka motlogela then le girl a ke tsebe o tshotse di phone number tsa ka ko phone ya Lebo a ba mfounela mpotsisa gore nna ke mang so nna ka mmotsa gore ke motho wa Lebo yena ke mang a ba dropa phone mara sa rang go angroga kile so o Lebo yena ka mbuza Lebo light white king ne itse ga ke mmotsa o ra ke di old relationship tsa gagwe and ga la tswile mo so nna ke motho wa gagwe ke le one I understand so njengamanje okay uLebo uzoza lana ufuna kwenzakaleni nje ngibuza ngiqale ngawe nje njengomuntu osibizile wahlanganisa la uLebo mayifika la uzofika and then akazi ukuthi ngikhona vele wazi ukuthi wena uhamba nawe nakwi dates niyaphuma so ufuna kwenzakaleni wena ngokwakho nje deep down ufuna uqhubeka naye uLebo nithandane ayeke labo sisi or ufuna ukuthi uLebo vele umiyeke nje stress because usekhombisela ukuthi uyisifebe sendoda white Lebo ga nka mprovela gore ga utlwane le batho ba nna nka tswela pele le yena ke morata but if utlwana le bona hai ke tlo mtlogela ke tlo mtlogela ya mrata ma yo ke mrata yo abutolo ntshwara pila yo my sister wena uLebo ufuna kwenzakaleni after la because uzofika uLebo mara akazi ukuthi nawe ukhona la akazi nalabo abanye bakhona so ufuna kwenzakaleni masefikile la ufuna ukuthi akucazele ukuthi wayefeba mhlawumbe ufuna ukumdampa wena umshiye eqhubeke nalabo sisi or ufuna aqhubeke nawe ufuna kwenzakaleni mina ngilinde yena ukuthi azazongichazela ukuthi kwenzakalani between mina nalama ntombazana la wajolana mayetshela ukuthi okay askisi yazi beyiphusa yebo bona ngijolana nabo impela kodwa ngithanda wena uzothini ngizabuyelana naye uzoqhubeka naye okay my sister yebo mkhaya wami yebo ngiyakuthemba ufuna kwenzakaleni uLebo masefike la ufuna ukuthi uqhubeke usandane naye kade ngawabamba amafoni yakho kade enzani kade khombisa vele ukuthi izinto ezenzakalayo but ukuthi ubungenayo iproof yokubona now you have iproof naba bonke abantu bakhona la ya na ngiqeda ukuthi uthethana noLebo isikhathi singaka nangu uyasho naye so now usuyazi ukuthi indoda yakho kahle ubikufebela that's why ibunga yisho efonini ibiyenza zonke lezi zitayela so uyini ufuna ukusenzakala egcineni ufuna ukuqhubeka naye uLebo uthandane naye ayeke labo sisi or wena nje so right uyaphuma kuyi hayi ngiyaphuma right hayi ngi-right ngaye akusimnjalo sho njalo siphuma is right sure cha mina ngi-right sure yeah ufuna nje manje ngifuna nje kuzoprova nje okay yeah anginankinga yakuzwa mina my sister angendawo nkosana awindawo Nkosi so sinabantu abawu3 labafu abasinje bona bayindawo okay so uLebo bayithi mhlawumbe nje ngithi ngenza isibonelo etuthandane nalo we2 yo wabo ngithola umoya nkosana ngimthanda naso so ngeke khona umbhani hayi akenzeki ngeke so but unaso space sokuthi ke mhlawumbe manje ukhetha ke oyedwa mhlawumbe ukhetha nangusisi or ukhetha nangusisi ka 6 weeks unaso space sokuthi uqole uqhubeke nempilo hayi kusazothatha isikhathi noma thiwa kunjani impela uthatha isikhathi ngisazothi nje impela sikhulume naye mhlawumbe angakusho la emacamereni ukuthi athi akangithandi kodwa endlela nje asho ngayo yabantu bayengithi akho into engibona ngisho efonini yakhe ngoba yakhombisa ukungithanda manje angikwazi ukupheka ngithi nje hayi akahambe kalula kanjalo so mawutholi call from usisi uthawa umbuzanga mawutholi call from lo sisi ekutshela ukuthi uLebo ngibe nokuthi nje ngiyayibona lo nto ngayitshela ukuthi into engayifaka ngenhlizweni nami into evela yiyeke ngayibona ukuthi hayi kanjani musi isikhathi sonke leso engakathi ngibonela ukuthi ayibona la bafu khona ufuna ukusho ayakukho bafu into ofunakalayo lana uyedwa kahle uLebo mina ngicabanga ukuthi kumele silande uLebo and then we'll take it from there because hey yazi impicabadala hayi iyona kuningi sibaningi so hey
uLebo mfethu bengathi nje okay uyaxolisa yena uthanda nango so wala uthanda nango uzokhona ukuba right ukuqhubeka nempilo like antlogele na ai nna kids o tloetsa la cause nna o mpuditse go ke latlile motho wa ka phela for Lebo nna ne ke na le motho amputsa de wanga tankateng le motho le nang sokodisa ne so Lebo a re tla ntshwara pila so gana gona ba tla sale le nna wena uke wa cheater bu cheater nna ntshwetse ke na le motho ne so motho ka vele na sa ntshwara pila a ba re ke lahle motho la mon and vele the one ntshwara ka teng a ka bona gore ai re sharp le ena ka latlha motho wa ka wa gale ne ka utlwana le ena so tlhakara ge ke bona mmo but you regret leaving your ex whatever for this I do. Do you regret it? I do. Yazi ukuthi ilesson leyo yokuthini ukuthi bo fix izinto nomuntu wakho sokuthanda naye leso sikhathi because mawuphuma ngaphandle uzokudabula kakhulu yani yabo yazi double clash I'm telling you ngoba nina yazi ukuthi wena Vusi nani bosisi as people in general wena my sister actually ibheke kuwena lento leyo we think because of social media we think we have a lot of options usho ukuthi ngigaxabana nawe manje mina ungidampe uthole enye indoda usho ukuthi uyashintsha amadoda kuze kube nini uyishintsha intombi kuze kube nini because you need to fix whatever that is happening kwi relationship yakho unless if nakhona yabona mhlawumbe mathu uyakushaya or uyi serial cheater then you can dump that person yabo actually make shaya futhi mele umbophise makushaya mokuthi indoda yakhe iqhumisa ngenduku lapho yakushaya it's not worth it she relationship or ubophise nje kukuwena ke kodwa nje guys lento leyo ukuthi bengibona lapha na TikTok na ku Facebook actually le awareness nje yenzakalayo manje abantu besimama it's very sad especially thina majita we are the ones that are supposed to protect these people can't fight, these people can't do anything. Into abayenzayo nje bona ukwenza sure ukuthi imizi imile and then when uzomshaya lo muntu loyo noma kuthiwa wenzeni mfethu noma kuthiwa wenzeni in general awumshaya umuntu wesimama. Mawubona ngathi namandla amaningi vele ungene kuyiboxing or ungene ku-UFC yohlangana nontanga bakho hayi ukuthi uzokhahlela intombazane uzuyibhonywe sombongolo hayibo it's very wrong gentlemen let's do better. Ne government yethu kodwa ke nayo ke vele iyasibhedela ngendlela yayo because there's no way ukuthi mfethu lento le this thing has been happening I don't know for the past 5 years but kwenzakalani nothing. Guys, let's do something. I'm not saying in a bad way. Akusiyo wonke umuntu omubi. But laba abayenzayo lento le, can you guys please stop? Ayikho grand. Sithi as a TV asithandi lento le and sithi ayime. Stop abusing and stop killing women bafethu. Even nani bantu besimama, yekani ukuxova abafana, nibashaya nani because lento lena it goes both ways. Nani niyashayana. Ningashayani ku relationship. Ku relationship mele nithandane, hayi ukuthi nilwe. Kanti umuntu uyamthanda umuntu umhlumeza kanjani umuntu omthandayo umshayelana umuntu omthandayo. The only person ongamshaya ingane encane nakhona uyifundisa indlela. But ngeke ukwazi ukushaya untanga yakho othanda uthi uyamthanda wena. For the sake ukuthi ukuchithele or for the sake ukuthi ushele into akayishilo and then mase uyambhonya wena. For what? Uyambulala. Hi guys. No, as for the Uber for. Sorry, kuba ne time ening. Yeah. Yeah. No, ahlale pheko ucingo. Yakufika le ndoda. Sizwe le ndoda le. Angithi wena uyoku date. Mtshela ukuthi sewukhona la. Okay. So, ku stop sign. Ngaphandle. All right my sister. Are you fine? Mtshela nje ukuthi sewukhona la ngaphandle. Ngathi siwayisola ngalento yenzayo. Hi babe. Okay. Isha, kira sekufihlile mo. Iko stop sign ne. Okay, kita tulaga. Yeah, me stop sign my love. Okay, I'll be there just now. Okay, sure. Cela ukubuza phakathi wena ukhona none airtime la? Ba. Una airtime. Okay, inkinga ngiwade ukukhuluma naye. Bengifuna ukuthi simfonele futhi efonele mhlawumbe uwe na ube ngathi ufuna ukumbona nje into ngiyaphuthuma. Yeah, ngasebenzisa ngitreat different. No, but like the thing is we can't. No, we can't. Angisiqeda ukukhuluma nawe manje and ifoni yakho leyo yayazi number yakho so we can't use your phone. That's good. Mhlawumbe we can try and use mine. Let's see.
Ngifuna nje ukuthi uthe uyeza na ubekulindele ngifuna ukuthi nawe umtshela nje ukuthi yazi umkhumbule ucela ukumbona. Okay, wait, uthi double check ukuthi yonke impambe. Ngifuna ukuzophendula thina. Umtshela nje ukuthi umkhumbule kuyabanda. Hello. Hello. Mama. Kawo la ngisacela lapha endlini athi ngikukhumbule kuyabanda so. Mama yazi today kumele ngiyosebenza somewhere bengithi ngizokubona but ngeke ngisakhona. Akwazi cela sikhulumile nje lethu athi uzoza kimi why mas? How about ngize kini later ke? Ya bengikudinga manje mos. It's just that angeke ngikhansele le appointment ekhona. Uyabona sizoluza imali babe. Ya. Uyazi ngiphanda so I have to. Yo kubanda sopho. Ngicela ngicela ukubona around 4 or 5 lapha. Ngizocela usheshe ke. Okay sithando sami. Sure. Hayi umlutho. Hayi senizwele. Senizwele. Kube khona enye airtime bengizothi akufollow my sister lapha. Sizwe ukuthi kwenzakalani. No it's fine. Amzolithi utheni? Uthe kunepha appointment yakuwe in. So ngiyathemba ukuthi ke mase nihambile noqasha mase nibuye. Enye question ozombuza yona le ukuthi iyo appointment ebuya kuyo le. Ngokhohlwa lo mbuzo lo. Okay. Yiyo le ndawo uthe yimali oyenza le. Khona imali omnikayo noma nisuke endawonye. Awumnika imali. Okay. Anginankinga. My sister uyezwa? Ngiyezwa. Ayini kuyotohoza kahle kahle uzobona wena. Uzotohoza mina. Ngiyezwa. Izimkhubekilwa kodwa ngcono mina ngiyasanda ngoba uthe wena uyaphuma. Yebo. Manje ngathi ke evaluation yakho lethu uthanda wena kabathandi bonke laba. Hayi ngazama ukumxolela. Oh yeah. Okay yeah. Nawe kadlule ndithuba lakho. Hayi ke. Hayi kulungile. Hayi angisho lutho. Hliziyo ephakelwa nihambe nale ndoda le. Iyo niqashisi. Ngoba sazi uzosala nami na my sister. No it's fine. This go outside. Sizamungena naye uba follow. Usilinde umuntu wakho. Cha umuntu wakho hayi isoka uthini? Uyayivumela le ndaba yokuthi cha vele indoda ayiso yazi kudala kwakuphilwa kanjalo uma ngizwa babazi abantu abadala ogogo ukuthi hayi vele uma uyindoda ayisoka kodwa akumele lokhu upequlula izinto ezenzayo ngoba manje uzothole Wait even if mankaka olesoka ne leo mara ka basadi ba i4 hayi yabona if mhlawumbe mhlawumbe ngabe awazi ngabe akitsibi next yaqhubeka and then ekuqhubeka kube mnathi biyang but 4 kawufela hayi no angisho ukuthi bekumele ungacheck sengiyasho nje nami ngazi kuthiwa hayi ngiyabheka and then ngeke kubone next side if awusi omungu azanga thwara phone no reflex yo why sharp ntwa khakhe but mawucabanga wena laba abantu abanye ngoba ngazi ukuthi badala ubafo mawucabanga yini mhlawumbe bayamsiza nga something or umuntu uthanda amantombazana uthanda abantu nje I think kilibetse le libitso la gae wantshwe green what roko o mo fatshela devela ushilo uzocela ungibuze lo mbuzo lo nje mase bekhona bonke umbuzo ubafo ukuthi yini ayithanda ngalabantu nangazi bafo how are you Tusoma kamera. Kambali, uyi-130 inkabi yami. Ngiyabuza wathi usoma kamera uyi-130. Ngisibuza ukuthi kwenzakalani. Hayi no akhona ukuthi ofesi kamera yami ngovusa ngamanqele. Ngicela uze ngalapha sisi. Bafika mubani wena? Ulebs ikha. Ulebs. Sengitshelile vele my sister sengizela nje ababukeli bami nami ukuthi yabo bazi ukuthi sino Lebs namhlanje. No Lebs into eyenzakala mfethu my sister laba sesichazela ngawe nothando lweni yabo. So thina into esiyenzayo sihamba senza ama vlog ama interview about abantu abathandanayo yabo just ukubona uthando labantu ukuthi ni vibe kanjani kumnandini nokukhuthaza abanye emakhaya ukuthi hayi kuse uthando lukhona bafethu inakhasalekile ukuthi khona umdala khona omncane khona isidudla khona isilenda and vele kuyaxatshwana ethandweni kodwa futhi kuphinde kulungise kube right yabo but then ke enye into ebaluleke kakhulu ukuthi kune surprise esiyiphethe just ukuqhumezela uthando mfethu esikuphatheleyo isithando lethu vele yes esiphatheleyo so uma sister la uyachaza ukuthi nina
Uthanda how long? 2 months. 2 months in Thailand. Not 2 months. Yes, uyasho na 2 months and u happy no 2 months the way yabo. Fair ke wenza amakinking kodwa yabo kodwa nje vele umuntu wakho umamthanda siyalungisa. Ehlezi kumnanda straight. Yeah. No uyancoma my sister la ukuthi nawe uyakuthanda uyimisele ngayo just let ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe wena u serious yini ngaye awunazo ezinye intombi emaceleni. Next uye nje. Uye kuphela. Waya. So fast lahlane. Iyakuzwa lo baby. Iyakuzwa. Khopola ke la ka botsisa ne. Gore ha ona batho ba bang utlwana le bona. Ke ona fela baby. Ene ke tsa go botsisa le khona bya nne. You know that baby. Ke le one baby. I'm always with you. What's even? Okay. My ngitshela nje mangathola nje mhlawumbe wenze ukuthole or uzwe ukuthi my sister uyafeba unenye indoda ungenze njani? Eish. Ngasizobona khona nje. But ngekhuluma ngamxolela esho yazi mawuyindoda umfazi once wakuchitela mfethu kunzima yabo. Kunzima ne. Kunzima. Okay. Do you think it's fair? Not khayise fair. It's fair. Wena ngesingawo ngeside lakho nje deep down. Yini sekangithitela ukuthi no ngiyabuza ukuthi bangathi no yazini ngizosibulalisa iyathatheka sithi kusendela kancane ngala ngizosibulalisa inhliziyo sifuna ithunzeni. Okay. Ngicela simela ithunzeni cameraman sifuna ithunzeni. What baby bathola phi labantu? No bekasifone ba study vele because ngisisenza ama research about abantu abasana nayo so wazenza samtshela ukuthi no sifuna ukuletha i surprise for umuntu wakho so i surprise uyena kodwa uyichoosile because uthe masifike shop fuka washo ukuthi hayi uyamaza umuntu okuthandana uyena uyichoosile so ngizocela usilethe and then sokwazi ukusindedele niqhubeke nosukulweni and then nathi siqhubeka nosukulweni because ngiyabona ukuthi awusele umuntu othanda ama camera futhi kakhulu lokho ubuzini mama ngizocela ukuthi i surprise bafu uyazi ukuthi ungena kumnyama endlini so i surprise uyabo so ngizocela mama kuvala amehlo asesebona khona yeah ngizocela umvala amehlo mama are you ready for the surprise bafo so I did this because Korata and hopefully gore surprise itlo godisa e khwentse monna o itsebe gore o batlang go bophelong ba gago ne but just know gore I did this because I love you akayetsa because of Kilwana or eng but I love you. It's a big surprise. Are you ready for it? I hope it's no get to writings. I get to sharp baby. Get to sharp. Uqonda umuntu okhangelesela into engekho right yini? Like ngizwa na de uyaphefumula ngakhona ngathi umoya wakho phezulu kakhulu yes. Yeah, the surprise. Are you ready for the surprise? I'm ready. Nka o bula matla. Are you sure? Ngizobala ka 3 bese sambulele. Okay. 3 2 1 singasho sonke nje sithi surprise. Nathi sizodlala iphop yobhoyi. Lebo, wona umsebenzi lo kade yako. Kanti kwenzakalani? Ungabuthi kwenzela ngithi wona umsebenzi lo kade yako. Muso uqalaza imehlelo lento ngiyakubuza mthona umsebenzi lo kade yako. Kalumela. Wale uza ke mabo ufuna ukuzola. Mfethu kwenzakala kanjani into eso? Still alone ke. Ke tsekile one. Ngiyakubuza mama. Ka khona uexplainela go khotsa mo. Okay nje mina ngicela ukuqaqisa la nje before mhlawumbe sikhubeka kakhulu mhlawumbe ungaze ublame thina or something umuntu ohlanganisile la wasibiza ngoba sibangaka nawo ubiziwe sonke sibizwe unangu my sister nje bade kuchazela ukuthi into ayenzayo uyenza ngoba uyakuthanda kuphela amandla umbuzo ngilinda impendulo mina ngikubizile ngathi ngicela uze ke emendlini singakhona ukuthi maybe ngikhulume nawe sayidini ngikhulume nawe sayidini mamela ke kopa mpotsa ke ba mambo kopong explainela I want to know them ke bo mang o ntlhakantsa le maphara ke batho ba ko mamela batho ba tswa ko magae batho ba kitse kgotsagalang like kgotsagalang just tell me Nyamoza puti nyamoza like king usatha njengamaphara uzilibuye emakhaya ngamaphara emafamu ufila kanjani ngalokho angifili right so lebo wona umsebenzi ndo ozeko so efonini but bengikhona nami system ayikufonela after ecicile ukufonela lo uthe khona la uyakhona ngeke ukhona that's why yabuza lo mbuzo ukuthi wona umsebenzi sale ngaphazamiseka yabona phazamiswa yini eish waphazamiswa king kahle wona bafo ayikho indlela esingayilungisa ngayo yabona 20 nane
una le 5 years utlwana le yena also una le 2 years ke 6 weeks ke 2 months wena khantla wena usikhokho wena ne usikhokho uretsa ditlatla wena ne lebo like mina nginsizwa bafethu ngicela ukuexplain explain insizwa yakhe kahle mina bafethu ngindoda ukuthi indoda manje ubafehlelani bafehlelani pho like nonke mara ngiyansithify mamela nsizwa khwakulwa ka montle khona le di STI wa utlwa nna life ya kwa e beya kae go bathong ba khona le di HIV ka montle a ke tsebile go condomize go wetsang o ntloela gampe wena ungafihla umuntu ona success naye uzofihla ke mina sina 2 years sithandana mosodwa kwathi ungithenga lo success lo kimba ubhetshela bathu ba ubhetshela because una le chelete my brother ngicela ukubuza njami ngifuna ukusibheka sinawe la lento lena sizophuma kuyisexazulula kahle ungawari ngiyazi ukuthi bungayilindele ithusile amaphapha phezulu so my sister lo uyamaza ngithi my sister ngiyamazi uyamazi nithandanile for how long 5 years 5 years yeah so kuba mawuhlangana naye labo ongakababoni labo ongahlangani nabo wamthanda yazi bafuna nami obvious ezimjito nokwenza ama flop yeah okay no asiye nje ngolayini wamthanda ne bungakababoni labo na pusha then pushile kodwa into yethu yaphelela emakhaya yabo yaphelela emakhaya manje obesela igoal vele ayisebenzi isebenza emakhaya kuphela eish yes now for into zibuzayo no ngenzela ufuna ukwazi phela angikumosheli ngenza ukuthi bese understand because I understand my sister and then wahlangana nalo na pusha for 2 years uyabona uhlangana emakhaya naye because naye uthi wasejozini naye uhlangana emakhaya naye noma uhlangana eGoli allo ngihlangana naye khona la eGoli okay kodwa ukwathi ungitshela ngalabantu mina ngazi ukuthi ngiyi1 kowe mina hoyi manje uma sengibona abantu abangaka ngazi ukuthi ngiyi1 uzenayo yonke lento le nanje ngichazela sabathathe ba khoritlile le mang yo ngaba wa explain amos ka kubutsisa khoritlile le mang so bafo wami njengamanje usanda abanike ngoba lo una 6 weeks lo una 2 months lo una abantu uyinhliziyo yakhe kubani or mhlawumbe ubuplane njengendoda ukuthi uyisizwe ubuplane ubathasa bonke kwenzakalani because ngoba sibila bafuna ukwazi my sister ukhona umbuzo onawo mina uyakhona umbuzo ifoni yakho ngibhacile kahle shida umbuzo noma mhlawumbe mama uyamtshela mina so ufuna ukwenzani ngalokho iqhubeka uyachisa Yesu mbambile ufuna ukwenzani ngalokho umtshele mina unless ngimove on ngiphume nje kuwe tshela yena phela mama yeah company ngimove kuwe on ngisiqhubekele eyami life so uya move on noma ufuna ukumove on noma ufuna yena uyaphuma so uyamiyeka so my sister ngicela umtshele ongitshela yona ngizela kuwe lebo ngizokubheka ukuthi yena yini isikhathi singaka ngiyakufonela ifoni ayibambi ama calls ama wabamba sabuye ekhaya asazi kimi nje ngiyangiziba ngithi angizozibonela ukuthi kahle uyenzani la eGoli yini ubhizi ngayo la cha kodwa ke sengizibonela ukuthi hayi ubhizi ngani kuyangimangaza kakhulu ukuthi yena phezulu kwesikhathi singaka u5 years zonke sometimes ngelilanga ngiyafona sometimes ngelilanga ngafoni kade yazi ukuthi wena ubhizi ngawo wonke lamantombazana agcwele la so hayi cha ngizibonela ngina 5 years naye bese ngitshela nje ukuthi kuzoba umuntu wami nje wa for good hayi cha I think like start like namo now 2 months kin na start una le 5 years una le 2 years una le 6 weeks ola telang na khatle batlang king yina sikunelisi obatlang like king way batlang bangakuthandi mos mara akwazi ukufihla u5 years zonke azongitshela mina mhlawumbe bale izinto ezihlukile mhlawumbe khona lo yakhe ibhekile lo wethu masala asili type tsaka tse bona ela abuta asili type tsaka tse wawuthakatha le bathu babiyana no my sister awuqonde kuyilo kunjani yonke into ufuna ukisho ayiqonde kuyo ingaqondi ngapha hayi like unkutlisa buhlungu man I wrong to yetsang ke ngikhanti buthatha bagago so okay uyimisele ngani ke wena my sister ana ke ndawo ge ya notlomputsa go kwetsang kani utsala indawo akindawo awindawo na libala aus nawa windawo ngindawo wami ngiyabona my brother njenge out face njengonsizwa awukhulume bizinalo udaba mina njengensizwa khona sema okay kungcono ngizikhulumele ohamba uzohamba abazosala bazosala awunendaba laba bazohamba laba indawo na ngwanyana msuthu kutlosala kili 1 tampona hantle tampona shem usabona bhekana nenkinga manje ngifaka inkingeni manje
Hauna nkinga uyikentse konkingeng wena uyikentse uthi ba go na le 5 years le 2 years unomkisa kae na wa 6 weeks unomisa kae ngicela ukukubuza ukube kuya ngawe wena ubungafisa ukuyisolve kanjani le situation awesinike i-chance if bekuya ngawe wena le situation le ubungafuna ukuyisolve kanjani bengafuna ukuyisolve grandi kanjani mangakhulumisana nabantu bami sayidini yabo nje ngoba esho yazi no khohlwe camera wena ubungathini ubona if lento bekumele uyisolve ngendlela yakho awusikhohle thina nobafu akwesithi nje ubalabo yi4 ungafisa ukwenze njani ngoba manje sebangibhacile seningitholile eish no uyaza ukuphendula umbuzo wami ngithi mina wena kube kuya ngawe lento ngabe uyisolve kanjani ngokwakho ngokomqondo wakho nangokuhlakanipha kwakho ubuzokwenza kanjani like intombi zami ziyangi-understand uthi mfethu yabona like mangingaba naye sibe yi2 understand ke la so okay wena impilo yakho yonke ubuzo understand egcineni uyafuna ukuthi ushade ube nomndeni angithi ya kahle mina egcineni ngifuna isithembu yabona ufuna isithembu ongazumtshela sona isithembu sabantu ongazumtshela sona hayi awubuyi ka step na ukila mputsa go batla step 1 ukila mputsa o tlomputsa ka step o bona di camera tlomputsa ka step ha o ngata I love you ukila mputsa bona le batho ba bang wena wa ntella wena so ubuzofuna isithembu sabantu aba4 noma seba3 noma seba2 kahle bengisathi ngizama ukuyikhulisa lento yabona usazofana nabanye like bese ngigcinile okay bese ngigcinile angisaqhubeki yini lena uma isister kulo 5 years lo angayenzanga abayenzayo labo sisi labo uma decide indaba uma sister bekakude yabona okay bekakude and then wasuthola muphi lo oseduze 2 years ya bese ngathola lo and then yini ke le kwa 2 years angayenzanga kahle ukuze uthole lo nalo indaba angihlala isikhathi esiningi nayo yabona okay lo usho ukunika isikhathi ya lo ngihlezi nginayo yini ke lena ke angasayenzi lo akayenza lo ka 6 weeks manje indaba umama nami ngiyamsola yabona nawe uyamsola nawe umsola khakhetsa ngenzeng wena uthi dahlahla uneliseki uyabona ukuthi ngeke uneliseke sengihlekisa ngentombi zami sihlekisa ngoba yi7 mo mina ngikhumbuza nje kwakhala nyonini umandla ndona stress ngiyathembisa nona yena wenzani usase right ayikho epeda akayenzayo lo uright mara bengasinto serious ngaleyo ndlela so usazothola omunye futhi omunye ozokhona serious bese ngisitshelile vele ukuthi imele minus 1 yabona okay uzomanizer ba lo ugcina bengizominus yabona yakuzwa lokho my sister uthi ubezokuminus njengoba bekahamba vele nami bese ngiplanile ukuthi so wena my sister ngicela ubuza ubumthanda vele like ngokampela noma mhlawumbe nawe bujola nje ngimthanda kakhulu uphatha kanjani ukuze ukuthi ubo umuntu obuzominizwa bekuzokhishwa wena the way yena qhala ngakhulu ukuthi lo like mina uyangikhipha right mara ungithanda kanjani kubeni manje uthi uyahamba angithi ngiyiphaqile ifoni yakho kahle ufuna umuntu ahlalele nonsense oyenzayo wena bekumele ukuthi ahlalele lento ayenzayo mara lonke ngiphatha kahle manginawe awukazi wajump ukuthi okay ngicela senze kanjena ne khona sokwazi ukuthi sambe sifike conclusion uma isister lapha my brother ne uma isister lapha uthe uright ngawe and now ushilo ukuthi okay the reason why uthola umunye ngoba ukude wara in even ungala egolini semakhaya my sister uthe uright angese yini lapho ungayisho kuma sister now uright uyamdedela ukuthi uyamkhulula yabona uhamba nangu lo usiqaleni 5 years yamkhulula angithi ukude vele since ngikude ngicabanga decide ukuthi ngiphume kuye vele aqhubeke nalabo seduze ngoba shithi ufuna izinto eziseduze esheshayo akuna la yakhona akuna la yakhona vele uphume akuna la yakhona so awufune hamba ukhola ngiyakhona kodwa ubusy nalabanye ngithi ngizobuyela futhi ngekhaya enada or ekhaya yini unomuntu ekhaya or unomuntu ekhaya sonomuntu ekhaya hayi ngisayiphethe kahle mina mhlawumbe phela umuntu la aziwayo ngale ekhaya kusaye
unomfazi naye bayinengqondo ngale ekhaya mina phela nami ngiyadinga ukujabula manje njengoba wena ungangijabulisi kungekho uhamba udu umjabulisi baba waqala ukujabulisa dala kabi nje impela kuna mara ngiyisenda imali lokusekhaya hayi ungazoqamba imali ayenzi inkonzo hayi ungazongiqambela ngesikhathi ngakanani ningayi enkonzweni ukhona nje 5 years 4 years now half dala nje vele wahamba kahle kahle manje akasabuyi vele nje ekhaya singicabanga nanokubhalela ukukhumbula ekhaya ukuthi mhlawumbe sowashona noma kwakuthi ke ngathola ikholi ke ngosisi lo Mthabiseni ukuthi lo muntu ukhona angisondele eduze so ithiwa sengilana manje nje hayi mina ngi right ngawo uzomba nawe sakwalo Mthabiseni mala wethu my sister hawu na ngembizile phela ukuthi uyabanda endlini uzohamba nami libala lwena uzohamba nami libala letampona ngiyakhanya lo sister ngicela ukubuza nje ngikubuza ngoba uthi wena uyamfuna ufuna umbuyisa back wena are you willing ukuthatha back umuntu okuchithele kangaka umuntu okuqambela amanga kangaka awucabanga and umuntu onganeliseki akaneliseki lo mfowethu so menganeliseki ukusho ukuthi mawusuyi1 uzophinda zama ukwenzani ukuthola abanye abantu mara wena bafo uyibeka kanjani motho no mina ngibeka the way engicabanga ngakho ngendlela engibona ngayo mina izinto so noma isister kahle angithi laba abantu bami laba ngithi ngiyabanelisa bonke no mina ubuthaputhe right uyamnelisa ndasisi ngoba uthi umnika imali nje uyamnelisa usisi ngimnika imali bese ngiplanele ukuthi uDecember manje ngiyahamba ngekhaya sala khona yo ayishem wabe washo noma isithi uthi ufuna imali yakho uma sister vele uke washo ukuthi ufuna imali yakho mamela unlahlisitse ka motho wa ka wena wa ke latla motho wa ka o tlo ntshwara pila ka molatla wena umsho ubuthanda wena ibilane ba wena ba bapala ka wena ba ora treasure chelta ga wena a ke wena o fa boy o fa motho wa ka chelete treasure chelta ga wena o no bua net na ibilane ga o dula ke a dula ha o dula ke a dula chelete tlo mo fanyana re tlo ichawa strong okay okay my sister uthe right na now my brother uthe vele yena tozomkhipha my sister uthe uyahamba so okay my sister ngicela ukuthi usilinde emotweni right mhlawumbe ikhona amagama ufuna ukwasho ku Grand okay ngicela usilinde emotweni ufuna silungisele indaba yakho naye yabo because uma isese la uthi right in unabafo uya uthi ngoDecember ubusiya emakhaya wara akayi indawo in so kahle my brother kulabo abantu abawu3 labo manje bafethu ni minus ama plans wami ni minus izinto zami so blame ifolthethu le kahle ukuthi ufebile iphutha lethu ukuthi angifebi wenze ibizwa ngani lento yenzayo wena mawuthi akusi according to me now like iculture yakho wabatshela ni culture yakho bona did you feel them in ukuthi hayi wasekhaya uyazi okay kulungile uyazi ke wasekhaya lapha bayazi nange nafuthi nakhona ukuthi ke go wena ke la ka botsisa ka re ke one co relationshiping azange mpotse ka culture gago o tlo ibua gona bjano bona ntloela gampe ke a tswa ko relationship I think e re go khetsetse bo is ke a tswa ko relationshiping sala batho ba gago o be sharp azange umputse next umkentse sihlatla wena uthabila ke hamba sis sis my brother my sister uyamthanda ubhuti ngiyamthanda uniqhubeka naye yes yambona ukuthi ngazi ukuthi nje manje uphatheke kabi because uhambile lo uzoba right uzoqhubeka umkhondo kumthemba manje bathi siqhubeka musi so uma uthi mhlawumbe ukuthi uyaqhubeka uyasandana naye ukuzwa nje ukuthi baqhubeka sana uzoqhubeka ukuthanda naye ngiyoba ngibona ukuthi vele into nje ihambayo vele edlulayo siswami ngicela ukubuza yebo futhi abe nje ukubuza nje umbuzo nje yabo ngenza example nanka amabhubesi lapha nali ibhubesi limile lapha ungaya lapha emabhubesini ungaliqonda uye kulo phela kunebhubesi lapha ebhubesi yabo ukuthi angeke uye ebhubesini ngobani lizokwenzani lizokwenzani lizokulimaza nithi nalowo ke ibhubesi uyabona manje ngeke ngizozama uhlala le endlini yazi ukuthi efethi noma sister angisho ukuhlukana nomuntu wakho ngiyabona namthanda vele naye but othi ngitshela into eyodwa kumele uunderstand nifake ekhanda yabo lo mjida ngoba ubhizi umbamba kanje umbamba wena akakubambi ngisho nakayodwa uqala lokho number 2 lo mjida akakhombisi ngisho la ukuthi uyakuthanda wena ufuna kuba nawe number 3 lo muntu benibhanqene u4 ubengifihlela kodwa bengangibonisi wena unankinga anginankinga ngoba bengangibonisi as long as
uma uzoqhubeka ngempela uthanda ngiphala lo bekangibonisa ukuthi wenzani. Wena u-right kodwa. Ngi-right mina. Ngoba vele into ngibona manje vele sithi noma kuyiqalisa makayandana ngikuwo. Awunankinga uzokhohlwa nje ngayo Yabona manje. Noma manje uyakwenza futhi uzophinda umxolele uqhubeke. Sizokhuluma masikhuluma siyibona ukuthi yandlula uya kodwa nje. So buya eJozini. Okay, now buya eJozini. Yebo ngibuya eJozini. Okay. No anginankinga. Maso wena my sister uthi indaba yakho uthini yini ungayisho kubafa? Into engayisho nje kuye ukuthi hayi shem ngiyaphuma mina kuye ngiyamshiya ngoba vele ngibekezela isikhathi eside eminyaka yo5 yonke angasabuye ekhaya ngiloko ngibekezele njengesinto sasemakhaya ke thina siyabekezela indoda mangakayiboneli okubi ukuthi uyibonela into embi awuphumi kuyo yabekezela ulinde ukuthi mhlawumbe ngelinye la ngizofika nento engcono awuvele uqale wena bese uyaqoma yena ningakahlukani kodwa namhlanje cha ungibonisile kahle ukuthi vele akasangithandi bengifuna ukuzobona yona lento engiyibonayo iyona kanye le ebengifuna ukuyibona so ngiyaphuma kahle umama uyazi nobaba uthathile yangithola una 6 yabafazi so wena ubaba wakho yini nanokuthi wena wamtshela ukuthi wena ufuna isithembu from the start wena usiyena ubaba wakho from la iqala khona uyazi ukuthi ifamily yami ihamba kanjani so kwamele understand noma ngabe ngiyazi ngihambisana nalokho esayidini lami ngihambisana nalokho ubaba wakho ukuthi sozothatha uyifake ecathulweni zakababa wakho mina ngiyene lapho mina ngiyakushiya angithi mina ngiyimi so angene mina lapho bengilindile naye uthi akushiya musi ngiyene bengilindile sengitholile into ngifuna sala naye lo seduzana ufuna into eziseduze okay lungile my brother ngicela ukubuza my sister ni right nizoba right sikrene noma sister mara eish abafethu ningimoshele nyazi yakuzwa lokho usakhala simmoshela hayi uzoba right khuleka wena unankinga nje nokuthi anginankinga yabo nje bayafuthi aphinda utashe nomama yaduza umama yena hayi right akahambe ngizosala uthanda bani wena ngicela ukubuza no ngithambuza uthanda bani sokuhlishile uthi hayi nini ngimbuza no asambele noma sister semotweni sibashiye so sokushiya la uzosala naye angihamba naye ngizohamba naye no asambele noma sister semotweni konke lapho ungafuna ukusho kuma sister lo umkhaya wakho okay mkhaya wami hayi ngithi ngifisela inhlanhla good like ngifisela inhlanhla ngathi ningashada futhi uzoshada ke impela shem hayi sisi Esavele kulungile Chris hayi inguthi ikhwebu mfana akunankinga ke lento mina hayi angiyazi akunankinga inguthi ikhwebu Chris it's one lento Yes bakhona ngempela. No, but ngiya-understand mina ne. La iphathe understandayo ukuthi laba abawu2 ngoba ubona begcine kuba ngathi bona basalayo even though lo munye ethi ayena usebenzela kakhulu seku right but ngiya-understand they from emakhaya eJozini so kusaphilwa ngalendlela le abafundiswe ngayo mhlawumbe omawabo rogogo ukuthi indoda ayiphejwa ukuthi ipheje ifoni yayo indoda ayibuza ukuthi iphumaphi indoda ungayilokho ihlupha indoda vele indoda yohlezi indoda wena khanda umuzi wakho baphila lo mpilo ke leyo ukuthi wena khanda umuzi wakho as long usathola uthando isakunakekela ukuthi iyafeba kuphi ungakhathazi kakhulu impilo yakudala ke leyo ish manje bazolimala navusi ngoba phela isikhathi samanje sisafana sakudala kunezifo manje kunkingile kunezifo nje eziningi emhlabeni and manje kodwa cha ngiyamvuma mina lo nkingile ngiyamvuma mfethu for 5 years akwazi ukuthi hayi mina hayi cha ngiyashiya phansi hayi mfethu ngiyamsalutha cause 5 years mningi ku relationship so yonke into ihamba ibe ne turning point yayo nanokuthi ke utheni uthe inkonzo kada ayigcina ushuthi wayigcina awuthi mhlamba mase 4 years uthe una 4 years bengayi uthe 3.5 years yo hayi kodwa eyilutho vusi kenzeka khona kuyenzeka it's true guys it's true mina angeke ngivele ngimention igama you know what once happened I once got a call from this other lady wathi useshade nenoda yakhe for over 15 years behlala ndawonye endlini so behlala ndawonye endlini balala ekamereni eli1 embedeni ehlukene
uthi uzama uyithinta indoda yaqasha ibhekani. They have not been having sex for 10 years. Uthi she had to go outside ayofuna sex. Uzubona ukuthi amadoda sometimes abuye understand cabanga uhlala nomuntu and futhi manje uthi akafuni ukumyeka. Methi hayi ngicela ukudivorce. Umjida uyanqaba. Umjida uyanqaba kodwa makumele kuye enkonzweni. Uqhashe ehlalele njengomjida bese weholini. Ethi yakuthinta intombi yakho ize ipipi libhlungu. Madoda. Hey madoda. La kulungile Chris. Hayi take us home. Ziningi inkinga. Hey nanganomzuzu, welcome to Giazo TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu sethu Giazo TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisoplolo lo. Yisurprise lo ngiphathele yona. Ubusiphela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Sikuzona. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.